Adichat a toutes et a tous. Adichat, que murus de parquei entada que dus au numero de que de nau. Que començam de tir d'ab un dia historic entre las lengues aperrades regionals. L'8 d'abril passat, l'Assemblea Nacional que ha votat a de bones e d'ab berroi majoritat la lei Molac d'un nom du deputat bretó Paul Molac que ha portat da pugnastre aquest projecte de lei. Aquesta que da lo parat d'ahortir lo nivell de protecció, de visibilitat e d'accessibilitat de las lengues de França ens tres maine, lo patrimoni, la vita publica e mai que menys és l'ensenyament un avançades maies estun obtenudes. Si lo 8 d'abril è darren la una data importante entre els defensors de las lengues regionals, la partida n'est pas gagnada e n'est pas sonque una primera victòria en un combat encara long. Que hará 3 ans au mes de juin, qu'est créada l'Associació de Prefiguració de la Ciutat, qui a per objecte de perpausar un programme d'activitats, un mode d'administració, un quadre juridic et un modèle économique au projecte urbanistique et institutionnel de la ciutat creative de la culture biarnesa. Le projecte urbanistique que pertoca 5 bastiments d'élus dos mei ancians et historiques quartiers do Codeville de Pau, Lu Hedas. 5 bastiments que acolheran mai que mai un espaci ressources, une librairie, un estanquet, un restaurant, un taller de mediació et un centre de création. I així en los trebucs ligats a la crisi sanitària, les obres que es persegueixen e tutu que avancen, que podem esperar una instal·lació de les diferents estructures i associacions residentes en los nabets locals d'ací la fi de l'any de 2021. Abet vist a passar l'informació solida. Accent du Sud que treballa després mantus mes sus una versió Covid compatible do restau Paoli, enta permette au monde de tornar besti do carat iaun e de tornar viv estivoc. Que sona apita una formule qui arcueille au public, aux artistes sus l'empu et qui respecte les distanciacions sanitaries, que deixen donc l'estadi tissier pas brig adaptat ta tornar au Codeville d'un 22 d'agost. Per de la l'URNDP Paoli, l'equipe que presta també una birada estivoc sul territori. A tau, l'estivoc dos Gaves que tornarà a Auluru le 9 d'octubre e dues naberes villes du departament que acolleran una etapa. E ne pendetz pas, a despieit du context complicat, la 16a edició de Estivoc que serà encara tota a gratis. Demorats connectats per non pas manca na d'informació. Entaume cop de co que sortim de las termieres du Biarn, direcció l'Oruerg a la descoberta du grup qui lieu e serà sus l'empunt de Estivoc e qui s'agrada her assi a l'ustau, Curtial X Kogani CXK. Pauli Curtial e Dimitri Kogane que vienen de aparèixer l'unabet EP titulat Diome, enregistrat en so dos nostres besis bigordas en l'estudio Hetama de la Sulana. Te fa publicar un mundo ideal, un viaje tan apasionante. Ogni danza, un lega che sta tutto avanza, ogni danza, espelurrare panza mare danza. Quate cantes e un rock qui claque, raspus, rugus, mais en évolution per rapport au lo purmedisque. A notar, per exemple, l'arribada du quartet de cordes qui porte mai de força aos tros lo merlo e prima. Las paraules eres que són engadiades, menció especial a Anem Dansa, homenatge a Jan Petit, qui dans ce système de segur, mais dans l'ajuda de la chorégraphie particular dos barrots de policiers. Petite originalitat, aquest nabet EP que he presentat dab una miniserie de 4 clips videos. Le primer d'aquest clip que est déjà BDD sur la page YouTube du groupe. Le disque est brac et intense que es troba sonque en version numérique sur la page Bandcamp de Curtial X Kogane CXK. Oi que vau parlar d'un abet diccionari de per nostre edicions. Après 10 ans de treball, l'obra de Patrick Guillaume Joie et Elise Aré que est sortie de l'un mes passat. Aquest diccionari occità-gascó francès que compta alentour de 110.000 entrades en 3 volumes. Camas l'intégralitat du dictionnaire français occitan en 2 volumes de per nostre,
Picat de l'autre sens, au qual se urneix los diccionaris de Félix Arnaudi, l'Abat Fouch et du Simin Palai, i cats pour pur cop en grafia classica. Duendum comparable au tesor de Félibridge de Frédéric Mistral et passant l'u du dictionnaire du Béarnais et du Gascon moderne de Simin Palai, aquest ouvrage qu'espera aviar la nostra langue en le segle XXI. Si vous voulez més d'entressegnes sur la culture occitane en Biarn et a cops en sodos nostres besis, qu'est simple, abonnez-vous à la nostra lettre d'information. Merci de saber seguits et rendez-vous à la fin du mes de juin. Adichat! Et beroi!